Bugün biz qiziqda o'yin o'ynaymiz. Qog'ozga qo'limizni bastırıp jan-jag'ida sandarni yozamiz. Ендеше biz o'yinni boshlaymiz. Qo'limizni o'zlay bastırıp olamiz. Endi jan-jag'ida 1dan 50ga дейін sandarni yozib chiqamiz. Biz yazıp bulduk. Sen 28'i tap. Taptım. Aybike sen 32'ni tap. Otuz yedini tap. Taptım. Sen 21'de tap. Taptım. Sen 27'ne tap. Aybike. Ko'rgancha 10 üstü tap. Taptım. Aybike sen 25'te tap. Taptım. Ko'rgancha 34'te tap. Taptım. Aybike sen 10'da tap. Taptım. Ko'rgancha 47'ni tap. Taptım. Aybike sen 43'te tap. Ko'rgancha 7'ni tap. Sen 1'de tap. Taptım. Ko'rgancha 18'de tap. Taptım. Taptım. Aybike sen 11'de tap. Taptım. Ko'rgancha 31'de tap. Taptım.
сандарымызды жаздық. Енді ойынды бастаймыз. 27-ні таптық. Таптым. Сен 39 тап. Достар, ойынымызды аяқтап біттік. Осы ойын өте керемет екен. Осы ойынға кеңес беремін. Лайк басып, комментария жазып, тіркеліп бізді қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.